nyuma ya ndionga ya Rais Ruto ndene ya kaunti ya Meru ntuku Jumapili ni kurari na wiriro bunene bwa mpathushe kisiasa kwithire ikithira ati kangavana kawira na munini wawe ero ntubo ni bwatumire nyampathushe arama kinyankuluki aranende kiri muchemano yu atongere bethire bakiendekethia CS Lenture kwithire tuika mutongeria wa kaunti ya Meru bare wa jumbe na kinyora wa gavana wa Meru Kiraitu Murungi ntubo nende ni bonekanire kuyuke mukondo yunge nyuma ya gavana Kawira ari kuyuke maiki kwari na kuwa atitikiria Meru ithira itekwa ni antu 10 baraba kwamukira mucara yo kuma 5,000 witia mwanka milioni montu bonende de buretete mudutre yo kisiasa yo munene muno ndene ya kaunti ya Meru ranende ginyante tuthirite ikiumbo kati nyumba ira atura ya munini wa gavana mutuma ntwethinge nithirite kiito stima kuma ntuku ya Jumapili uturanende bonekanitie mpathune kachitete na mbere kwa arama kinyankuluki ndene ya kaunti ya Meru ciatongeria baraba thuri na kura utukuboru ari kiri mubango ya siasa tuketha twikarande na Franklin Kalotene mu siasa kuma ntere chia Embe na Murigi Karenga wari MCA wa Bogete isitwe karandi okwamila Meru re niko batire kwithira kwena mutongeri omwe urobatire kwithira akiaririria Meru kire thirikari nene bobu kethira bukuluka kiri mubango yo siasa nyuma ya Nteto Weru themwe yana tukudurandite kiri Nteto Weru themwe tukuborware ora wari MCA wa Kithende vendikaethia kuwa ndo Meru cheke siasa itethira no nto atongeria ni unene bo Meru pakurwira akaribembe kuwa batetikire kuingo metho ni gavana Kawira na micemani okolea bakiwa kiraba kwenda ni maendeleo yene tumi na batetikire matresi na mirengeti kire aro siasa turimurika nkuchane chotongere kaunti ya Meru ila chitite na mbere wakania mwankio kisiasa Minister wa karibu ndene Professor Kithure Kindiki kuwa ndene ya Meru 6 wakithira kuthira nkucheno cha miankati atika kaunti ya Meru na Thaa Nithi Anko watu ni kiri Nteto Weru themwe mbetwa MUTEMBEI Edward mwetwa mathithio ni CD Karwitha tukiambiria nende hori nkuchanio ciitite na mbere kumata na mpathushe kisiasa ndene ya kaunti ya Meru ura wari MCA wa Kithinde Daktari Ndevendikaethia nethirite akiwa kwene tumi mutongeria thira kirutanguira aerwe ni akari kaitene kakura akira CS Mithika Lenture thira kirutanguya we yo minister nawe gavana Kawira na Senator Kathuri Murungi wethire betutira kaunti ya Meru kende thira ikiona witi na mbere kaitene kanende kaithe nongerete na kuwa mbicha ira atongeria na nere bonanire kire muchemani yo Rais ntuku Jumapili ni muchemani yo tari yo moya na kinyambisha ari nthuku ntuburabutie nthoni nene ndene ya kaunti ya Meru Dennis Mugendi aina ribotie Kirisini twa Meru Kathuri Murungi gavana Kawira Mwangaza na minister Mithika Linturi utiwe ati kwendi gutwika njorua ya Meru kana kingpin yani mutongeria munene wa Meru uria Rais Ruto akaethia mwitikikwa wawe kiri gukinyira Meru kana Ameru kumukinyira intangurutano iria MC wa ugatene wa Kithinde Ndevendikaethia akuga nio ikwithia nthi na ndi guku Meru ni kujiritwe mbere buru mucemanio na jura jwari na kuru na kinya kiuthurano ne kia maromba kiria kirathithikite mucine urare Igembe North Rais Ruto ari mugeni wa gitio thinere rikuo thai thina tira tuturatu thwana iria thina te mutuma thina te Kawira thinya te MCAs thina te okolea thina te urithibwangwe thina te mirandi thina ni ndwa ireo ya tongeria betu bathatu Kathuri Mithika na Kawira areo bakienda kuria ati neko kana bakiruyaira no kate ati neko ukwa kingpin wa Meru. Recently ituronete MPs betu na MCAs na tongeria ba Meru bai na Nakuru state launch na kuririkana Kawira nuo bangite muchemani ura yo trimanithia tongeria betu ba Meru na President Ruto na Nakuru na tongeria betu batawiritwe. I'm very sure Lenture atawirirwe no ntutu otumikire. I'm very sure Kathuri Murungi atawirirwe no ntutuwe
atumikire na lazima atongeria bai barure na mucemano na inya muno yutikendelee nara Nakuru State Lounge. Anondo president niwe natwendete anakwenda kumenya boro Meru ikaragari ingweti gibi atumite kwithira kwena mucemano yonge yobwithwa ndene lare ywe prayer rally ya makanisa yonde kenda president ya kuona ground ni ata kukarakari au na kukwigikanu atongeria mwanya bario abunge ona kinyanga vona ukabekera itu murungi bakira rais atiri Nturi ni we kingpin. Nataka kurudia ile gavana wetu wa zamani amesema, mheshimiwa Kiraito, na nataka tutambue kama Wameru wote kwamba tuko na kiongozi mmoja mkubwa kuliko wengine. Hatusemi yeye ndio anatafuta nini, lakini tunasema Nturi atambuliwe, yeye ndio kiongozi wetu. Poro aburi nawe alikiana kuidhura siri atiri Nturi na rabetete. Kiraito Murongi ameongea maana ya kwamba kiongozi wa Meru ni Nturi. Na mimi nikiwa mkono mtu aburi nimekubali kwa sababu jana usiku alisamu ni wajumbe wote mheshimiwa rais. Tukakaa chini akatuambia kwamba mimi ndio baba yenu kwa sababu niko kule State House. Na mimi ndio kutana na Ruto mara kwa mara. Na gweisirua ikerikana yari nkireba ya kumonga na kumutua kingpin mantu yatagwiririe kawira kana kathuri bakiuga batamithwa siegi musemani jou na bari atongeria Bameru. Ni kweli niseme we also don't talk so much with my brother. Na tumeng'ang'ana na hii dunia, tumetembea kila mahali, but that relationship imepungua. Tupendane sote tukiwa viongozi wa Meru ndio tuweze kupeleka Meru yetu mbele. Mambo ya 2027 inasumbua siasa ya Meru. Kuna matajiri na viongozi wachache ambao wajaamini ya kwamba walipoteza katika kura ambazo zilipita. Ni vizuri wajipange na waelewe ya kwamba Meru iko na kiongozi na kiongozi ni gavana ni mbere nkwenda uchogiria president dikatho no ntuneelewe thina riri Meru aramenyate obichie mutume kuruirwa kana thina cia mutuma deputy amenyate ya ikairwa ya MCA amenye kingpin nuo kuruirwa nu na ekomenya bau sauti yewe ne umere bwega arera Mithika Nturi were ko chogwa na Meru county iyo ntethie na ara Nairobi achoka rera kawira nawe kawira watanithia antu babangi bawe na bona kou in simple terms katukwenda kuwa atiri mheshimiwa Mithika Nturi twario mabuongo otebio tugwitha Meru mheshimiwa Mithika Nturi akathire interest ciawe cia na ground ine na achoka Nairobi akaritangwira Ruto amwirire kawira atianirwa na babangi ba akaomba ba coordinate no ntu muntu batianirwa nwe na walazima otianirwa nwe ndene county akethera ikathuri Murungi owe senator wa Meru no senator no itukomya ngwe yawe ngwe ya senator ithera Nairobi muno ngwe ya oversight iranenkeri kisheria kou pake awetekaniria tuke awetekaniria kana ande tongeria uba etikiria muntu akarita ngwe yawe thina ikuthira lakini ukethera Mithika akauma Nairobi bando achoka na Nturene na akwethera kathuri nwe akauma na arangwe newe senate achoka na Nturene na kankwenda kwira thini wetithira tukarwa miaka 5 urokethira yete kurombete yarombe manto mingi ombokarika muno no tunareo kinyani ndi andivaisi kawira mwangaza mwiro kinyuke no nenkeri ni Ameru oge okinyuka nenkeri ni Ameru ka Ameru bakoyukia bakaua ibakunenkere urakua wiba uranenkanira na bate munenkera ringi. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, County ya Meru. Oya Dennis. Kwiya kwa ndiunga ya Rais Ruto kaunti ya Meru Jumapili ndirune kwa arena wiriro atendo na mpathucia kisiasiri matite kaunti ya Meru ikethira ende kuringana na uria mantu ya karika itenekane ya kampathu iwetana mbere kwara makinyankuluki siasa sendo watuika munene wa bange bakira ngavana kawira neju ya kilethio ti muntu enda witani nwe utubondi bonekete kumate siasa kinyankuluki ndene ya kaunti ya Meru kiure kire kinene ni atiri Meru ya karate atongeire bainga methondo cietana mbere urina we munini wa ngavana mutuma ntwethingia kwa nyumba we nithirite kiito stima na rui na ngavana kawira nonketi tena mbere kumunyamaria mwatini Chungo Ndura we muthuraniri wono ruru wa siasa.
Muchemanio jwa maromba jwa Jumapili Nthiru ntere charare kiri baingi jwa batere kwithira jurisha kureta ngwataniro kiri atongeria kaunti ya Meru. Tusamee makosa yetu kama tunavyowasamea waliotukosea. Muchemanio jwa mwana bubu ni jwa twikire jwa kwaramia ruku gatigatiga atongeria baba bara bathuri na kura nyuma ya gavana Kawira kuga ati kuri na antu 10 bara ugire ni boka umoga mpatho iji. Gavana wetu ni mama. Gavana Kawira kuringana nawe ni ati kaunti ya Meru itina thina indi 10 baba nibo bakuga kuri na thina. We can pretend Your Excellency uko NIS, uko na DCI, uko na EACC, uko na polisi, uko na mapasta. The story and the event unfolding in our country, you have all the sources. Meru County haitatekwa nyara na makatero 10 ambao wanafikiria Meru. Watu 10 viongozi ambao wanalipa mshahara wa 1 million ama 500 and above always to make decision ya kwamba Meru iko katika shimo, whereas we know shida yao ni yao wenyewe binafsi tumbo zao. Miadieje ya gavana Kawira yaumire nyuma ya bunge na aria bangi kiathone kiuge KK baimura kuga ati ni bakwenda minister wa urimi Mithikari Nturi gutwika raingo ya kaunti ya Meru ontu bura butamerukire bubwega mimerone ya gavana Kawira. Boss, waheshimiwa wabunge, tumeonelea ni vizuri tuanze kujipanga kwenda mbele na huyu muungwana anaitwa Mithikari Nturi. Uruhusu huyu wakili wako Mithikari Nturi umpe nafasi kidogo, sio siasa, tunajua yeye si mwanasiasa. Akija Meru asiongee tu maneno ya kilimo, angalie mambo mengine kama vile tunaendelea kuwa kama viongozi. Captain wetu anatosha, na sisi tukiwa viongozi wa Meru tunataka kusimama nyuma ya Captain Mithikari Nturi. Mimi naomba tu vile mlinishukuma mkaniweka karibu na Ngoro na mkaniinua nikawa kiongozi wa Meru ni waongozi. Hiyo heshima tupatie Captain Mithikari Nturi. Taito Murongere ari governor wa Meru. Munya na ari minister wa kilimo Kenya na twinde to supporter president Uhuru Kenyatta. Ne atarera tuteteka area Munya kutuweka no appointment nikitwaregete muno. Kuna matajiri na viongozi wachache ambao wajaamini ya kwamba walipoteza katika kura ambazo zilipita. Ni vizuri wajipange na waelewe ya kwamba Meru iko na kiongozi na kiongozi ni gavana. Onto bobo nibo amenererwe ni athingati ba gavana Kawira na aria Gideon Kimathi uria kagite ne gaka ni mwathikirira wa gavana Kawira kirimantu jakonye uchumi erire uria wari gavana Kiraito Murungi gwitikiria ati na chinderwe kiri kithurano kithiru. Andu aba kwenda cibitari ya public ro ndawa batina thina na gavana no kuona na bateana million ka nusu million. So in simple terms, most of the elites no mwankaba accept and they move on. Woni ganta romba kura na ndachindo na ndetikirio ro nchindire uraigua ngetinda ko mumari munenkerete kanya itengugi igitara kinya nkeja mburi antu ethira social contract yao nawe nitete boy na ndikinya kire county at the county level because Martin atwetikanirio muchamani jogoro good as it was, beautiful as it was. Ne atemwaria kuuma number 1 mwanko muthia gutura recognize governor na karinde au. This is a duly elected governor. Mubunge wa North Imenti akiaria ntuku ya Jumatatu na wananitie kurega kunganirwo kwa wene miarieje ya gavana akiuga ati gavana Kawira na abitirie kuruma bunge na atongeria bangi mbere ya Rais Ruto. Hatukuridhishwa na matamshi ya gavana Jumapili akituita cartel. Nilishindwa ni nini tulifanya ndio atuite cartel. Mimi binafsi mimi siwezi kuwa na mpara, hiyo ndio nashindwa. Akisema cartel, mimi hata sijawahi kuitisha kazi. Miarieje ya Raimu baru ni akariba igembe baraki nyabo bameneretie gavana Kawira abakiuga ati miari yawe itari na gitio kinyanini na bobo bwari kwagira Anthony atongeria bangi. Tende Meru County utethi ararombere ikwaria ikaraye kakurira ana yakara icio mbo mutetia. Kouna muriki sana Meru. Airi Anthony
kuma nyamu nini mutuma no tuginyare arambire okethania ureke mbere muri abaisu anenkanira akethania anto anenkanira kinde bitanga banoge inara nyuma arari au tuturonera akethia fair na tuturonera akethia tubuku namgabana kurebo na siasi au ri monga thai no tumiro sogete ne guri thai no turera kure usoge urawete tai expendia ku siasi nare nyuma yaku sana atekwa na bipinto mama no tutona uri mtu mwendeleo sana lakini monga thai terms and conditions ya guro waria ureda mantu atike make sense kana mantu atini nyamana kwa kuna magatero yokomi MP baba ko ga MP dene biro county ni MP gendra amono mo ko lo twa ko mansa oyero na MP bade wo amiro county akariba bankuruki bari ugate gavana Kawira ni wewe ngo kwirugira ndwa ici ira cethirite ikojeri county ni Amiro gwa kagita ga karaja nande abakimuria gutuma ngwataniro na atongeria bangi no to banga bana aya nene iko moira kidaya dora na we ke do no na re ke mo dora ke do ka tena me ambo era kwaria anto iba ku kina baba te were to no to ba me ambo era usodia ake dora na bo na ko baba ko no e kina wa ke dora ai tu maira ka no ake bo neri ko ti maira ka no ka we te ra kwaria me ani e goro ata ba ti kwaria no ra ra no to makatero ya yo ya ra kuira lakini nuere na arabati okira karetera raisi wetu atatua thenere ate meru areko tigatine gakiumia giki ni kumirire Nteto atigaru ya munini wa gavana ni giti stima ni untubwera andure Kenya Power rira ribatere kuriwa ni thirikari ya kaunti ya Nditingugi banje ubakiuga ati batwire mundu ne kuma ntuko ya Jumapili stima ikugitwa untububu aregani ba gavana Kawira na boiba bumeneretie bunene na kuburingithania na andu acha bairi baba Nteto kero kerete matena ya stima kuma eso siaurire tweterete reach out ke Kenya Power patwa excuses twabetera kwatuka tukaroka ringio testima tuna generator ite functional ne rauru lakini iteona mauta so itoko appeal ke relevant authority pa tedi tumekosa stima since Sunday afternoon na tumekuwa na shida mingi sana. Stima ndo inafaa kutumika kila mahali. Akire mangushina ure murio yo antiri yo nankero ng'ondu kwa wantu betu katokwenda kuwa meru etete boya why nyomba ira chionde ntwethingia areo no bichiewe ni obichie kithirikari na turenda kwira mama nyombe ntwethingia tumba kuria kuma Sunday mwanka utuko bwana arua etena stima turenda kwira mama mantu yaro kuthithi mantu yateagirite mutuma te ko most te thirikari-ine mutuma is duly elected oyarotari uri na wirigiro bwangwataniro kuonora amwe na bubu na ni nyuma ya munini wa rais uria uri ome ya Kenya kuga ati ageka gikaro gya kugwatithania bairi baba kenda gucokia ngwataniro kaunti-ini ya Meru rukuru kionekana kinya nyuma ya gikaro kingi kia gavana munini wawe MCS na bunge kuthithwa Nterecha na Nakuru mweri muthiru. Tuweke hawa wananchi mbele, wale ambaye walituchagua, kwa sababu governor na deputy governor siku mlitafuta kura mlikuwa mnapendana, mnatembea pamoja, mnaongea lugha moja. Sijui ni shetani gani ameingia kati yenu, na huyu shetani lazima tumuondoe. Mnataka tuondoe shetani? Kwa sababu governor na deputy ni wa kanisa, wote ni wahubiri, wote walipendana, wote walitembea pamoja, mlipigiao kura wakiwa pamoja na tiki moja, si ndio? Sisi ile maneno hatutaki katika hii Meru, katika hii mlima Kenya, katika bonde la Ufa. Ngome ya kisiasa ya Rais William Ruto ni kelele ya viongozi. Ndene ya mwaka jumwe juju jwa wathani bwa gavana Kawira Mwangaza ni gukujeri ndoa na nkuchenyo cha gisiasa ire kinya ciatumire Mwangaza kweberwa gitine ni MCs bambunge ya kaunti eu no indi ono kwani kamiti ya mbunge ya Senate kandi ikanie Senate yojo Kawira na chokerio kolea na te Jumapili yake ni ntuko ithatu ndene kiumia na ndereba ba thirikari, security thirikari, ngari cia thirikari, aritinguge ba thirikari
na magita bonthe okolene agitene gaka rwaria ruru irwambiritie kairi kire aregani bawe na ngwataniro yawe na MCS bara bathuri na kura ikionekana kurika bunene Doria nande ni kethira ndwa iji ciatongeria bamiru igeta na mbere mwankari na kethira ndwa iji no chumbe kurigeria witi na mbere maturene tubati kwethira thai turakitwo 47 out of 47 maendeleo yara twinayo ni availability ki mwananchi busy but doing nothing. Masendumba garu ya siasa Ntetone cha Weru TV. Boya masibu ni butuketha tukimuriko tukubodu warekiri mobango yuwaru ya siasa. Minister wokaria bondene na wathani wa matura Professor Kithure Kindiki warina kinyite mbere ya kamiti yokaria mbunge nene naranirethirete coge ciuria bigie wagagie muno mwankene yomero na Tharakanithi akiare Kindiki awite thinira nene mwankene yu ne wamba miunda na rawite kwipa mobe miunda ne tiyo indi dene ya meri 6 yite bakethira bena map ya uma ya ntereu kenda kuthiria andu iyi na kuchenio cia mianka tereu. Anthony Kathenya aina ripoti. Akiaria mbele ya kamiti ya ngwataniro na urumwe ya bunge ya Senate, waziri wa ikale Professor Kithure Kindiki augite thina nene ile thiritwe kireta mpathu gatigati ga kali mwakanu wa Tharaka na kaunti ya Meru ni wambabo wa migunda bula kugabo ikale kile miaka ya ukabere na gwitukira ungumania mabisa bathirikari banenkanire migunda kila nto bala baterie bobo gitumaga kwa thaino kwithirwa kwina ntunkiro kia baili bena title deeds ja mugunda mwe. That the biggest cause of these protracted disputes and the senseless violence and occasional loss of lives that we've witnessed has been land grabbing. And this land grabbing occurred over many years, whereby corrupt land officials gave title deeds to people who did not own the land to which they have title deeds. Kulingana na waziri Kindiki, ministeri ya niambiriti ngwataniro na ile ya migunda kenda kuthiria thina ino na antu bala bajukire migunda ete yao bagatunywa migunda eno na yomba kwithirwe kinenkelwa bala babaterie. Waziri ojo wekaria akerithia ati thina eno ikethirwe kithirwa kirikagita kameri 6 ejete. We have also I have had engagement with my counterparts, the Minister for Lands, and I have told him to oversee the rectification of the mess that was caused by our public officers in the past. Eventually, we will have, of course, as government, to provide the official map of, for administrative purposes, the official map of government on the 2 counties, for purposes of ease of administration, and so that you don't have overlapping jurisdictions of chiefs and assistant chiefs. But for us, that should come at the tail end. I assure you, we will deliver peace in that region. We will do justice. We will make sure everyone gets their rights. Nobody feels oppressed by government simply because they come from this clan or this other clan. And this problem will be resolved permanently. And I'll be able to report perhaps progress in about 6 months from today. Kwa thaa ino Kindiki aluga ni bathiete na mbele kuongera ikalia ntere ino amuna kuleta ngwataniro gatigati ga kali ba county ino jere. Amwe nogu Kindiki aluga ni bauritia na siasa bantere ino kweba na nkusanio ino na kethira kwina thina nao iko bethiro bakere na thirikari. We have enhanced security around that area on both sides. We have also I've talked about security roles, which we think should be done by leaders from both sides, and we think that this problem will be solved. It's a very small. This matter must be depoliticized completely. We have made it clear with the political leaders of Thaa and Meru counties. We've communicated that they must stay away of this matter, because every time they pronounce themselves
publicly on the matter from both sides. We have loss of life and we have destruction of property. Akiaria kiri kamiti ino senator wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwendaga Thaa augite kwina bataru bagutigira kwina ngwataniro na urumwe gatiga karibantere ino kienda guteithiria thirikari kile mutaratara uju mwena ogu gatena augite kwina bataru bagutigira antu bala bainyilikite kumane na andu mwakani uju ni bakulewa amona gutigira thirikari ni gwaka cukuru ila jomolangitwe. And that you have just stated is the land ownership. It's not about the beacons. It's not about where somebody lives, because we have had some interactions, and I'm happy. I can see some of your officers here have some private to a lot of information on the ground. So I think what we are supposed to emphasize is through the Secretary on Peace, because even this land ownership, the gentrification and all these things must be done from an atmosphere which is peaceful. There are internally displaced persons that are there, and quite a number of schools were burnt. I think now in your consideration, maybe with your sister ministries, you can put those things into consideration, so that maybe we can have these people also get something, and maybe those schools rebuilt. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Uwe Anthony nakiri ntumirire ciikire Facebook nkathoma ntumirie mwaki ntumirie Jack Thronera Rokuwa for Meru County peace to prevail and get the anticipated developments. Our Excellency Governor Kawira must embrace leadership sobriety. Meru needs sober mind and more so a person of different mettle. Our Excellency Governor Kawira is not keenly examining a inner cycle to really find what is eating the other. So far, I tend to think the upper Meru people who are in the inner cycle are making sure disputes and political wrangles stand still to ensure that no one besides Captain will lift up the hand politically, and most probably the deputy governor. Utukubwa warekiri mubango wa roe siasa kuchenyo sio tongere ndene kaunti ya Meru ndicho tukethia tukimurika indi mbere katuone kanya gakunoka nchokerete na Nteto Nkuleki. Auga no gocho mabati ja Kinandi ya makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati John de jare okwenda na ja idimi mwanya na jana maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited erekithoka njerene ya gweta boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyera arakunde ore ndegurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Are you ready? I'm here for the tea, honey. Yes. Nibembeleze. Watu wanasemanga nimemkalia. Na ni ukweli sawa. I'm not Google celebrity in this country. I was in a relationship where there was domestic abuse. It's okay. Zainabu, I've not done anything wrong to anybody in my life. Usiniita punda ni wewe. Whoa, this who I am. Like, put that up so up. Call me fake one more time.
Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ria turi na MOU nabo egutigira ba kugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTimes Inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTimes antenna and satellite signal. With StarTimes Inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTimes highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTimes Inside Vitron TV is available in all StarTimes branches and dealers countrywide. StarTimes Inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Kisimani Eco Resort and Spa Limited ni hoteli ya kinande na ya kirathi kia iguru iria omba ukenere gitaria rutha uri na nja yaku kana core. Aja twina kenige kinene obwega kira kiomba kunganira antu 500 kiri kiatho o kionda ja murano na kinya mucemanio. Turi na nyumba cia micemanio cia kinande na kinya turi na nyumba inge indongi cia kuthire biatho ja birthday na kinya nyumba cia kumama cia kirathi kia iguru. Aja Kisimani Eco Resort twina guntu kwega kwa kugura mantu mwanya mwanya ja nature walk trails, zip lining, swimming pool, camping na kinya guntu kwa mishedo ya twana. Ruterene rwa ruginabu ituruga bya kura bibiega bya mithemba yonthe. Kiri uwa wenda gwika mucemanio itwithero na chai na bya kurumaniria irio bya muthenya, chai ya ugoro na kinya wifi. Kisimani Eco Resort turi barabarani ya Meru gweta Isiolo akwina maili 7 kilomita 11 kuma taunini ya Isiolo. Kugwata mantu nkuruki turiongera kiri mutandao wetu www.kisimaniresort.com kana uturingia thimo kiri namba 0742 205 295 kana 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Bueno, ntugata na mbere kurumbira Nteto chiwaru themwe. Kaiteneka gavana wa Meru Kawira Mwangaza tena mbere na mibango yokolea maite thatu okiumia khadiba ntere chiembe na arane ndia kwirirwa ruani bamethirite bakimenere mubango yoyo yokolea pakiwa Kawira ka kwenda kuingembe metho nokolea batikonora kunyamari mono wa mutumantu ethingia kadibabo wete batikwenda mandebuti na miringeti indikira bakwenda ni itiyo na maendeleo ya maliku dene ntura chio Marion Karugi ayona ribotie. Ni akariba kumakangeta gicione bunge kia Gembe Central baraba sumerete na mudoro kumeneria mucemanio wa gavana Kawira Mwangaza ywa okolea yura yeregeri kubwithe kanteresi ya makiri wadini ya kiego ya ntubocho njako munini wawe mutumantu ethingia ntuko ya kiumia yura akaribaba kuwa bote bokaota gavana nendwa na thanga buruare tetentereu kendo kaelia kariba nterei na kubaritira ngwe na bamena mwana wa mutumantu ethingia na raba kumuri na iwate na nditetweka kinyakuwa ne okolea ne ite kubwa no ite no kolea maua na ite makiri musie kwa DG wete woneli antu baraura wobene da no badingira manto amea nario no go take advantage ya antu bano no go lware mwa batena sele education bate kuelewa nataka inyando amba ko ndo maybe bakeme ambi kuendelea lakini kureto antu borara musio ra imagarao kenda wonia maybe DG otebwa kwevya lakini at the end of the day kile antoraba kwelwa biro kuthithia wowe ko kwithiria wengwa wiro kurita itogo je nakwenda Meru boze bamenye ati manda mungabana ntugekumia auke ni vitine yetenio ne yete nandwa ati yete nokolea ati yete nakoya na matrisi manda muoyete dato komela na tokumenya kawe yete na vitina nandwa nturene murangone mwiri ayo deputy ngabana narekana vitina no nto ora murungu otere metho lara oraria mikerwe no yo mikro yete no nandwa ndu murungu nu atre yankima bidare ne bati kwendere na rawa to kanyo rawa
na bati kwithira menyete mantu ya thoko tukethira tukimenya na tukuria bo isi bati kwithira CNC tikai bati kwithira imani ende ogolea ete kubwa thai na ya nje mbwao na akaita kwa deputy na ete njirenge na mero andra yo abo golea naona metu na mpempe ende mama kanwalia ungabana bwake ibwando anga MCA ndo anga deputy ndo batu olwele kangeta utija na tukwitiria baba era wange ka umanga milioni 10 yatengete milioni 10 teri baba rendi utibu turabwitiro ko akibya byalole tino kuryana kuryanga mutuma atona bongo no mutuma lakini ngongange ne kuanga madubuti anga byabi na maana mama uwe narao matukite narabo mu mutuma witakokolea nao indora uronge ontoro wa mutuma o ono mutuma no maria stima ndora uronge mama ko wenya are batu yutu tuine ko wotre talante na kwenda mbesa ile sia anto batoro ana batoro no to mandam kamera usi to mi to na bateri desko ya ko ando ne ko usi to vida ka so ye ko inkoro bato yutu to aba meto adres kula to ne nyango e mandam kamera to angu yetu to yu ato kaya to katika semere nao barera ngavana Kawira nareke na kuiwatelelia na mandebuti mirengeti na matres na weti na mbere aika senteresia kuo na namenya kinya kariba yembe ni benda wa kirothoko wikirwa sibitari ndawa na yange ya maingi ya yombo batethia turete mandibuti mweri okenda twikira mandibuti na batu antu banyamene lakini yatha ndeke umekethiru au umete wikira kaburo tauni yetu akathera yatha ndeke tauni yetu kithongo au umete wikira kaburo na onyo umete ko launch ntukwirenge kanyankine niko umete ko launch cibitari ya itanda wefuta vya maternity ndu kwetu ni mandibuti na matres aito mena na rumena rutia ile ya tokone tuku kakaburo sikwambuka yangange ni kula mandibuti na kula matres kwa no okolea uteo okolea kangeta ka kuthira kaburu kwambuka uteo okolea orite kurba kurungu wene vijana ba kurungu wene baba bara inyira na bunise yelwa utwandikira ntu baba hivi lakini ngange ne kuanga mandibuti anga yako turatera ngambuti ko tukana turatera nyambero to ande to ne bya kuria na ya kile to da good governance dirikare te mako dangwe ko find muntu umwe ya ugo kuria muntu ngombe kuria muntu mandibuti dirikare ora dangwe na yake community ekenjambo atende community yote ekenja kene injera ya taranando bonde nkiripotera Weru TV kuma Kangete Gembe Central Betawa Marion Karugi wa Kenywa Douglas Mutea MC wa Abo Central na urane mukaririete wa kamiti yo gimandene ya county Meru arwa boya MC bo Meru ne barari ne karontere sisio lo barena ngwatanero na mabisa bathirikari nene kenda kumenya tumi kie gitumite ubia anabani ni kwetha kiongeleka na kinya murimo yo mukingo na ndo wa cheki mishi ariwa bare MC bakethera bayukumero ntubo na kuthira wongele kubobo ure anabani ni na nkulokina raureti arume bethira nende batakire ria bakonya marune kurubo akiwa rumbo bainge bare kwende kuinyilwa no ntubo andwa cheki mishi. In the next financial year tukomba gutho atuichwa kigina na kirage kamba gwithro gitethia kurwa na thina iji muno ciana betu ba miaka teenagers kuma 13 years mwanka 18 years kana to 21 years pombe kwithro at least batuija MCS ka leaders ba Meru tukiaddress issues iji no tuichi affected muno ana betu na ntora chietu migambo ya MC wa Bodhugusi Centro na arimukarigite wa kamiti ya ugima kire bunge ya Meru agitariria mushemano jura barare na juta MCs ba Meru na bisa bogima kuma kire thirikari account na thirikari nene aliuga mushemano jura reo kenda bakariria gitumikia kuongereka kwa namba ya barabara na mau kuongereka kwa namba ya antu barabara na murimo jo mukingo na kuongereka kwa ndwashe kimishi mbere mamote akiuga maujana banini jarito magukaingia kwa murimo jo madhuganio jurani cerebral palsy akiwa gitumi anabau barita kwe wana bakurukira kagita komo no ntumianka yao ne menini inachia akiri singe imono ndene Meru County. We are the first cases of disabilities. Mono modo cha cerebral palsy na iriretwo mono ni kwithirwa ana baba etu bakuwata mimba bariana ibakwita na beta maternity ukethwa kuona ana bara kwina thina na thina ira mono chijanaina
na igita riria muciari akoewa mwana ore kirindo aca kimuci muteari ugakorwo bari kurukira ndwa iji na bate kuga akiuga bari kwa bakiri bateringite no riboti turaugire arume ukathona ukuinyirwo kinyanja ugakira the siri kugambu onto womba barume bamwe ku stress bange bakagia thine nyinge cia blood pressure mbinambi nonto bwai bwa thine ira bokurukira na nya tona to twije tugwerwo nya tunga tuya tortured na tuga ato address issue iji nonto ni go affect mero yonde muthiene kiri MCA muteari ugakenda bagakandana na kurigiria murimo jo mukingo MCS ni betikanirite bagatigira institution cia mwingi tikethira chirina akujukire mebire ya gutuma ndogo cheke wendo infection rate nyangwa ri iguru na twamba kuga twe MCS bameru tukoma kwithirwa twe chwa uria all the public places chikethirwa mono icho tumiro je irabumbi yubukeva be provider wa those condoms chumba kwithirwa ja provide now kenda ntobeto bethwa bete ka care kana bomba kwithwa bagi karaya bongwa batagwatwo ni mirimo eji ambuge the best way ikwithwa wina one partner era no gurene na bau bangi to baitane ora bakomba kwithwa ba abstain especially the young girls and young boys nikenda bomba gwikaria na mirimo eje itekeje ko affect rate on ke report rande to Weru ria kwa rieto ni mutugi kare Orinthi oro ikurikana mweri yo kumethia karima antu ya kureko cioro wa Meru ne bore itukwarania na chore na antu ba kwikenda kwithira bakithira thina ciore bena thina cia mathwanio hakiaria Ntere Chechuka mukaririte wa maendeleo ya wanawake Ntere Chechuka Giliam Karimi ethirite nende akiwa antu baingi barabo cioro ne bautia muri yo munene mno yo kurerana maturene akiwa te muntu obati ucioro Samra Geshima aina ripotie Ntugo cia ruarua ikwigitwe kuri na makarika kathomba ma anto kweruta mwojo baingi bago bari mbeo mbithi ba anto arume ojo uri mweri wa kurwa na makarika tamama mukaririte wa kiama kia maendeleo ya wanawake sub county ya Chuka Gilian Kariminyaga na kuria mbeo mbithi babuba chwage mataro rira bainyirwa imathugania banto akweruta mwoyo ciana cietu cia rume iri na thina na nwakankwenda kulomba kubetukirira mauntu maria makwigwa mari bururini ni nkulomba vinjana wegwa muntu ari na thina bantu ba kwiuraga nwega ku report ukanenkanira thina ciaku ogwa nikiri antu maria akurukiri wewe kana even in the office of the chief na nikenda omba kuthikirirwa nikenda utigetikire kuruta mo utiga antu maku makiricaga thina ogwo ri na stress cia muthemba we unthe ni wega ku speak out kana warie nikenda thina ciaku ciegwike nikenda obote gutetheka na nikenda ombe gutura moyo no bote gutethia family yaku na aciari menu na nikenda anabururi wegwa benefitaga kumana negwe Karimi ariuga baingi babara bairutaga moyo batigagira antu bamiche yago kinyamara kinene ndaka cietu tafadhali tigani kwenda kwiruta mo nuntu amauntu manthino nuntu mauntu manthino makathira na ni mwati gutura na nikenda mumenye kumenyera family cienu na aciari menu matikegwe mari na thina kagita karia mweruta mo kwa una kana nkimuromba muntu uria ukigwa ri na thina wegwo ri muthaka no ri na thina ugeciria kwiruta mo gwicuria kana kwigera runcini kana kunyua ndawa tafadhali itikira kwaria nikenda thina ciaku ciegwike na ciegwika ugatue kwa gutetheka na bote gutura moyo arimineria utumiri bwanda gwa chantogona kwigwa ibubote magama karikata mama makaumira akimenagiria endia banda gwainu mangira mo maria makigwa magiciragia kuruta ciana cietu moini kumathukangia mauntu mauti mega nubati gutiga ukamenya mwana uria kuthukia ni ta mwana wa mwekuru uria ungi na ni mwana kwenda gutura wega na nikenda atura kumenyerera antu mae ature kumenyerera aciari mae na ature kumenyerera na bururi kuringana na muturire uria twina Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma arimi ba Ntere Chemara ne bakwenda thirikari bambe uchekwanda kurio kenda bethira bakibanga mbere mbura ikiwa yaura bakera bwete mbura iri akwe kura na batina be uchekwanda untubura nende bubekiro bwana kuombeka mbura kambire kura batia ndete na bobo atoma bashiro bekwana Mateni Mwambi aina ripoti
warira mbura ikwirigirwa kuratha ntuo yonthe kuringana na thomi baruo aturi bantura cia Kamwangu Ntaka ni mucoke na nkinya ntura muturi cia wandia Muthambi gicigo mbunge kia Mara barombete ngavana Muthomi Njuki na thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi gukaragata kiri unenkaniri bwa mbeu batuto tembe Kamwangu na leo twenda kwa tigete tigana mbura nini lakini ino ndaja ngabana Njuki kali muchelera bati gutuletera mbeu mbeu nitukwenda na wingi ndengu ndoroko mwele ndio tutari nacio kankurombo tethio ke Muthomi Njuki aturumie mbeu ya kwanda mpempe kwanja na itunyeretie muno uringana na aturi baba gutire kyo batigerie araba kuga ibarire mbeu ira nyingi nuntu bwa yura eu anatwana anatu anakabeu kamtaraga igete kana gakwingatio cukuru no akathire akonora konthe chwe na gakunia ithia ira leu thina ntheri twiniona ugwe tuka mucoke ana tuthoroko twina tutwarere twathira tijora ri twina rio mucoke katukurira ijura ene tukurombo tethio na turirikana kwenda gwake nuntu kwambura twirire twamutethia no agatutethia itukumurerera na njira yonthe atutethie wana nwe bakiongera baugite maguna ng'ombe maraura irio bambagiria kwanda na kwoguka baumba gucererwa gugatwika thirikari tiumba gukaragata Njuki aturetera mbeu antise na ate athaino acereretwo kuma atwa mbeu atacererwo ta thaino no ntuthaino na nguna ng'ombe ne mburu atweteretere gwa turetera mbeu na mbeu tenkinyu na ruthange mpwempwe ona amba aturumia fertilizer aturumia na aturumia kasele kakuri ya tweterete mbura tweterete twanda igachia mbeu batariritie nkinya bataraicha kwao ithagirwo eri Kinyamara bagikauma mbari cia mucoke Kamwangu na nkinya Ntakani kumigira mbari cia mitheru mbeu tulia tata ugateresha ugatata ugateresha bataraisha ni mwenyewe hakuina sintu igandandikithitie bataraisha ntona message ni kugeria gwiceca kedwa wona muntu ungi kugurira ule ukugura menini kiriri arari andikithitie mbeu tutina na bataraisha niyo ina thina ira na muno nuntu kumigira mitheru utina ngarama onwerwa na mbeca cia kumigura utikuona ngarama ya kumigira nuntu kuma Kamwangu kuthi kumitheru ni ciringi 800 to and fro kuthi ni 800 gucoka ni 800 na ngarama eu ni gutwagira buruburu twagite bataraisha nuntu bwa kurajira kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mogambi Oboya Martin auno tukinya muthiri wa Nteto cia Weru themu gucokere nkatho na tuba guthobatanite na uni tuwatene uterongoro studio kiri mubango yo arwa siasa unbeta MUTEMBEI Edward mwanetwa madhidi ya ukari CD Karwetha